Igama lami ngu-Obediah Thobela, ngihamba noBishop webandla u-Amos Mahlalela. Sisendaweni yase-Witbank la siphathele khona inkonzo yephasika. Ibandla lethu iFaith Apostolic Church. Sithanda ukudlulisa ukubonga ucebo lethu team kuloko esenzele kona. Kwangathi bangegcine kuloko abakwenzile. Sibonga kakhulu icebo lethu. Sithi phambili ngecebo lethu phambili. Siyophumula ecebo lethu, sicela nabazalwane bethu bakwazi ukuthi singaphumuzwa icebo lethu. Igama lami ngithobile ngwakamavundla, ngikhona ebandleni the Faith Apostolic Church in Southern Africa. Sila eWitbank la sibambe khona inkonzo yethu yephasika ka-2026. Sizothi nje siyabonga kucebo lethu ngalesipho lecedza kusipha sona silibandla la Faith Apostolic Church nabamfula abasha basebandleni lesikhonda kilo. Sizothi siyabonga cebo lethu, siyophumula ecebo lethu.